Ban pinsuk ye kilong kemi ba armet kumju iki bapang bashitam na kaliang UMLA kamauti ba Charles Marngar rengkat kinangalam shnong kile kendo eu sembut menteri rang ba kejela ba presiden tensong ban kerpat na kebenta ban kentiu kerdan no e kamaurong sub center syaka PHC habakaren bikila pathai khubor UMLA ulai thu bikiran artli ki sub center kathan bat kini ki ai kajing syakri kablakot syaki khatar hajar ngut AA kinong shnong Henry Wong pat bana kebenta ban pensuk gi kilong kemi ba armet bat kumju iki bapang bashitam kila kerpat ke sorkar ban kentiu no syaka kerdan PHC ya ketika sub center ke badan hangte. To menagasi nakaliang jong nga kumu lokal MLA jong ka mauti konsensi dekat bat ki sinjuk ng basno jong ki khatlai election ki badan hakni ke surok morong lawan banikendu ya Deputy Chief Minister Jomi Sabrustut Tensong Gejingwan Jomi banikendu bani pensi kelong halor ka health sector berkata kepada bat ka ban upgradation ya ke sub center maurong syaka PHC tekumbalong mentang itu ipi midon atli ke sub center hang surok maurong kawai ke sub center ketika jamanar sub center bat kawai pat ke sub center ketika maurong sub center ke kawai ke sub center ke dan ke population masana jantam bat kawai ke sub center ke dan ke population kumpa nriu hajatam dia bangi total ke ketika population kalau koi kumpa khatar jari dia ladangi baik ya ke distance ke kilometer ke jenjakan nampo ke musning si shadow sama orang kalau dan makan yo kilometer dia kan ikal abu ke jengnya iki baik nak sosong ke jong ini harga baik dia pakai koi kaya kamtam kerpang na kumpa ki ba armet di balik berkakun hospital ladangi baik ya kilong kemi ki jong isen ai bagi jenjangai ke distance nak tergadau menegaskan ini awan ini dan kebang hadir menyelat dan penyesyong meniperkat dekat sejuk di Ramasno banuan mengerpat syah bersorka lebang Deputy Chief Minister Jomi Sabrustut ban upgrade not ya ke maurong sub center syah ke PHC kena kalian jongi ngilapan kena dong sedang kalian juga dorbat sedang maurong ban ai ke jaka ke pabrik ke pabiang ban agreement ban ke sorka dia nak kalian jongi abu ke cekerpat hai dia ke Sultanat kalau nak kalian jongi Deputy Chief Minister jongi ila penbau ya ke sokya no kan ila penbau bagi semua langsung dari syahima in upgrade not ya ketika sub center PHC dia nak kalian jongi ni aku beli ila aku boring but ni sokomen nak bagi yo positive response nak kalian ke jongi bat nak kalian jongi la ai ke cukula in ya gran bat kini ke department concern ban penkret dia hadu menang amla mano kumno 4% kan rai nak jingi kena bat ini sungtu bah kedon gerenti ba kedon ke jikaman ban upgrade ya ke sub center syak ke PHC yang kok selomor tak ke jingi kedon juga ada aban wai makodo presiden Senjuk Ramasno Boy. Ngis momen aku mulai is prestud iba nagaliang jongi ki Ramasno Boy ki bubon ki kam misalnya ben is prestud lebih deploy ba manerang kene ka khidmat ko mantaro na mata kene ka organization ja kemagunda ka BCM oro is no one aku mulai na marba ko balanta gila dai hok banyo pag nagaliang government na sikya man stop employ ka bana